Hello so pite ho na bon chawin laizon to sim chanala konin kalim na chibai kan bolin dam sela na umdiu ka ta san jein nang ho zalin ha chunung pathin ka thang wen hi tunin jong pathin thu neu khat ikhaw lungdim ka dei sa in hi choi hi le topic thuma kan sei de hin hoi te na ngai vin lang ama sa pen pena hi tu chung hi egal mi te me hle te out hin ikiboyun hiti hin nas sate in nampi gen thena ito ta ven hi tunia esinom je piham tile me kong la akona ita san hi ding zo nam ipu pau Daniel to sim Shadrach Meshach Abednego ti sim in zakhavin dinila Nebuchadnezzar leng pa in asimang pachongo phatlo je na Shadrach Meshach Abednego ho cho mail huma ana go na hele vantil pathinin ta san na cho vantil ne ke thopia al mili ne hi cho hi chana hi me am ko jing nu la a sei so zo a hali lo hin Daniel long su sakei ba kaya sunga le lut la long pathinin sakei ba kaya kam asipia hu do hin tunia nang le ke in isei no me ki hel no mo che hile sopi ka hin do nom chi pham tile tu hin nampi boyzen amunin imfal kho pi song phai song in thei te po ve tun agamin service nei je bho ai lo le a house bho chu hele kampa mi ke the do ta win mitam ta hi idp ni ta win kangui lang ai lo le lamka song pi langin ke the do ta win hi abang loi mun chom chomai so pi sangam ibel ta ucho a hi le hichima sanga hi me direct thum masanga hi situation kan sei no men ifon khat in message hong tai so pi te khoi te en paten na ven lang na phone nga message honga na sum zo se be tai na business na bol na lak ni ham sang som thum ham inei zo se business zo se hong fail tai service hong tan tai ina to program zo se sum no se hong be tai ta message hong te han lang ilung chula nat didan hi alone ji loading kaga te to na chehile mi tarik thuma thu hung baya chi chunga cho mi tam tin sum le pai ho bung sung tam ta o me hin khong sai veng ho ki veng di dia langola heti amin ho bung sum tam ta egal mi ten ki la ta o cho ki chu tho jing o he ka sei nom chu isumu ini lego ina ki koi sefa ki koi ho se ahung be tai abang loi hi chim phone message ka ti ne cho e chu ka sei ne hin alang khana on cho hope tha ne hin account se ong ki freestyle for example ha ilung na dan chu ha dan chu ti chung cho na ne in le na lo jong ki hal tai ong ki te hen lang ne in le lo si na ne le go zo se min ki u mang tai ta message ong ki na lai ding ilung na ya ka ki lung na be ki ding hi chu na chung cho na cho na sopi na sangam na in nei pi ham in nei pu ham na cha te ham thina nan to ke tai hin ti han lang le mitam te ni to ve so pi te ho ka ho pi la jong hin na in sung mi yong mai the he to aken ka bi do hi pi ham te le hiti ta bang situation nong a to jong i um chu mitam ta a hi le hi chi message en to wa hi ipi gelvam so pi te ho hiti in to wa hi pathin jong holai matam itu chan ya again thei ki do lo lai ma cho nampi politics ji a hi chan chana ahum alai phat wa hi again thei awang se pa ki gen thei do amata cho ki do lo wa ka sei nom ji pam so pi hiti message en mu pha na hi nang la ke yin ilung thi mai pi hong dham so pi te ho i ho inong ki siong ki hal chai gam ta i in zo siong ki chai gam ta in nei le go zo siong lut e ke bol pi ta cho i so pi inu le pa te ho inu happy khan
hui na tao namang khazong ai tha pi tao chu ele to hi in sung mi gol ngai cheng ho relief kema um chu IDP a alung gen thei du an ga agel lung se dong mun ele to ai question ke do no pi ham ti hi chilai ke ka ai pathin hulai ma e ki thopi lo ham Christian ka hi lo ham pathin hulai ke thopi lo ham sopi nagyal mai thei he tuni anang le ke ki do no pi ham ti le job to sim hi gel da oti job e koi ham e so ke mi hem imazau se mangpa he tu chunga nang le ke banga mangpa he nei le go se ki chai dia le he job chu pa kai min mo a chon di ta hin kho anaman he na pa kai lung dei ta hin kho mang mi chu me zau se ki chai ta chu aji cha te zau se a security a sum te taw te me zau se be ta chu e ho banga hilawa job hin lagau thing chang hilo pi chu Holy Spirit ama ko lo awang aman ani chu pi ham pathin agin hi chu a hi le job chu ni le go set akela bong wi cha kyal cha me zo se ni le go se hong be pha na job min pi siam kit deal so pi siam pathin in ap hin pathin in akile la ke tai pathin amin lo pi han atia job bung khat chang som ni khana ki sei chu kain sim do hin job bung khat chang som ni la khat job bung khat chang som ni la khat hi cha hin job chun asain kanu oi sung anaw bua ko na kasago kewa hung ping do ka hin kasago kewa ka kilia ki ding hi pakain ap a hin pakain akila akit a hi tai pakai min chun nun nom hen ati hi pathinin atu sing sim do naw za za emal som pe hen so pite ho hichi ata ta to ding wang ga gela ha mo nge SOP IDP again thei ta tu chan gi ya ki do do lai tam ta ki me so pite ho a hin to ho ngai ho jong long se ten analung lung yaw hi lang pathin ni pv ti hi ka sei pi no min ha wang ha e so pi ai wanga pathinin job in apan pi wanga hi thil gen thei na to nung sanga amain pathin akila le tai iti thei iti ngam du nam tul so pi ti ho gi alote ita san naw hi so pi ita san naw hi le chen anom ta tu lai mitam te ni pi sam tile ji cha te yong so pi sangam hoi ta ki kim set ding mai cham ki sim honding mi phala la ding hi chila ho a chu so pi pathinin test na bol hi poi pathinin test itin han bol ham mei ko nga test a bol Shadrach Meshach Abednego a bol chula mi him ke lang lai ki thi on la ki thik tan te ti a chi wa chamo pathin lagau thingin van ti le na pi chu hi ja hi chi mei ko nga he pathinin test a bol naw he tu chu nga he test a bol chu i hla adai wa he le e ho ekim so de so pi ho ama wang Jesus Christa hin na di ta na ne ya he le pakayen azat som za za tu khang he na cha te nung songa pathin han bo de so pi ho hi je hin thadai po hi te izena miti le job chu diabol ni pi bolam pathin chu sam sen te ti cho e cha thil azau se la pi cho pathin test bolin ati cho pathinin job ta sani na cho asei cho pathinin job min asei set la pathi job in pathin za ho zo hitabanga chu igal mi teo ti chu meile ho khati hi pon diabol in ho amy Christian se hi tu ni zan tu ni kho hin pathinin ei dal hatawe inam pum piu hi itaw na yo se ho ki chai tai ti ha igyal mai the chu so pite ho ama wang hiti chu diabolung tim hiloding pathin na kinem sela kita ta epanala pathin wait 18 na cho ta sanadi ta chu inne go zo se pathin hian lang ko hi jong le
tes ei bol na ela pi zong le pathin idi na pa je Ezekiel zong so vet chula namit nan demet no pen na zinu la pi ni zong ki sei chume hija hi ion leish na hi pi bol ham til ithil nei chat Egypt le kar thil ho how ta chen ning chul pathin nom ta kyo de tu sapo so pi thei poi hingi gen the ha sa naw cho ta hi cho ama wang to gen the na is suffering pau hi khe khen nga hi cho Jisu Krista long ama jong ta sa ngai chat worldly position ho hi angai chat lo pi cho ama in pathin apa pathin a thoi ta san cho hi ja e ho in pathin angai pe do te ini ligo pio te ti chu ta san na pau pio te so pi ti ho na it pen ba ja pathin na pi do lo wa hi le na it pen pe ham e in sung mi Abraham in akat banga cho kel ngoi na pi chula Isaac ana to do nga cho lung abet hi cho hi ja so pi te ho pathin in 8 days o hetin kila ke do tin pathin ni le go zo se che mong hop alam pi bi an za som na hin mal som pi de so pi te ho all mo hi un hi ja cho pathin in hat sa zo do he so pi te ho pathin ngai lu jong ki lang de hin i je ne me ti le pakai su ni pi sam Matthew bungup chang som na thum i het ke chu seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you di chu ama sata in ama gam le achon phan hol ma san chuting le hi cheng siang chun na ki pe be ding wa hi di chu pathin ting sun pa pati bo pe lang I inu ina to now chuteng in nei thil go zo si chi mang mai the ama wang pathin hi tu chan gen hingjing pathin om na la ye ti isu me lo de so pi ti ho pathin ki tep na hi cho nisya ne la cha nei lo mong lo pi chula chunga leng wa chaten bon ginabu ne la cha pathin pi hon ibdangan pathin sim san na lung boy ham etiu ne ham hi ja a hobung mai leite in BJP sarkarin hindu wa army ten su set chu mit ding eti jong leo pathin in a hobung cha hin tun do tho ding a hobung ko ham e ho hi ha sam nai lo deu alung ke ho jong alung boy ho jong pathin in ajen dam de he so piti ho tu ni ai ki ti lo pham ti le hi che tu chunga gal ja ke boina ja hin nalung nang ma lung neu in pathin e veng poi pathin bi poi ti po te e na north east pum pia na wa pathin ita sana pai pun sau tin e ho ke ka la ki the tu na bol po tin khat la khat ke taw pe utin ho khom ne hen lang fellowship na hin jong le neu chai mini mi thum in ko in khat ni jong le ki khomutin pathin wa choi tin e ho IDP hen le ke ka IDP sunga se ho jong gal jam ho jong mo pathin na sata pan wa le pathin lo pi na ke phong de he so pi te ho hi za hen e ho ni pi ke sim tha do ham I inu ke sim le hello pathin ai ta sana pa ki piket da ka ti hin job hin ko chu igel no dum de ka ta kan ti me so pi te ho ai le tu ni hin ta sana isei ma sang hin zo ma ko na chi pi siam job bung som la ko chang som ni nga chu ni pi siam aji chu keiman eilan nampu ahingi ti ka hen akhon na le chunga hungpan sa ding hi chu he ngai he English my redeemer lives and at the last day he will stand upon the earth ti kasai pi so pi ho ya pan da jingin umut te ka ti hin hi chita thona chun tunia sei no pi ham sim neu khat kan sei de hin sangkhat jagit som nga ko me hin Charles Blondin ki ti khat hi mi kang te na ma hin to a Niagara Falls ki ti hi tuilha to a Silonga Sweet Fall banga ko Niagara Falls Jog Falls Angela Falls tamta tuilha sa hi cho hi cha hi my gymnastic hi in ama hin tulai namu jing do hin kol ho chapang neu cha in khawa khon lem ji be taw ama hi Charles Blondin ki ti pa hi ho circus a khawa lem ji ho hin ama hin athip na pi ham te lama hin khaw ki tu lo wa na khaw ki tu lo wa ma hin lem thei cho a mol kang ho kilep le to chapang ho mol jivin ai le hi chi chung sanga hin khu
to do ngam se na kichalo hila o ma hila vanuin a vet cho min poster an bola a manager on poster bola vanui pompia 1855 kuma juga gel tang hi cha mi pi in nasata a vet no mata mi gam mi hong ki tol ta che hi chi ve nga cho hi ya promotion crowd funding ta cho ale mi o se hong ki khom ta ni a hi iti tam tile Charles Bonin say cho mi pi zo se ka ke pa yong ki khom zo se tu ni a hi chi tuila sa wa sau ka kile ha ka thi jing de hin hi che lam pi khaw ne au chakhat hi chen ka lem lung zo dem ati cho mi pi zo do che me do you believe I can do it atile mi pi en yes ati ha na ahile ta benong til hinge na bol zo de ati pi ke cho ala achai ke na choi pi sem ale nei ta san wale ka kaling ko vai koi na to du ham na to ngam no an ti le mi u se ta thip pe tau chala ale cha thip pe koi me cha Charles Bonin to kelon num te lo chala ama chun achang se mi u se chani pi ham ki venoma ama chun alem de ki ve cho mi u se ta san lo cho katung tun hungin lang to chi khoma de ti me ai le mi o che tip ta koi ma cha hin khu acha nom lo cho hi cha mi khat le hung ding do cho koi ham ti le ama manager pa cho ipizia hi a manager pa hi blondin in mi acho wa cho koi ma cha hung lo ma hung ham ti le akesu uzum ne nga hi poi a manager pan ama discipline nei ta nasata a ball no fail khalo hi cho atina ta san a training ball no ho akita no ho ama thip na lang pang hi na hi ata san cho he ja cho Charles Bonin a manager pa ata sana apo a alem gal ka han alem gal ka phana cho khile ke na hi ja ball ke che me hi ja cho sam number zakhat le thum chang ski hin ani pi sayam ahin sim da ting pakai jin alampi abon chan mosi het sa in anato abon chan Israel chate amu sa hichi sapawa mi kang te pawa Moses knew the ways of the Lord Israel only knew his deeds ati cho hichi a hi ka seinum che pham tile to a hi mitam te in hingi na bol zo de he London ati pe cho mi pila chamon ain sab cho na chairs and ball cho ai wanga hi chela az ko ham he pen pa cho a manager pa ne cho na ki hi cho hi ya mi tam ten pakai yes Lord hingi pakai nang na bol zo de ati cho ai wanga ta san ne hungi pha tele itung tun wa Jisu Krista tu izui no bam izui ngam lo ki ne cho hi ji ai so pite ho ta san na di ta hi ve tho mai di lo pi cho ho ina ki khop mai ya fellowship ma ki khop mai ya hiti a mi chon phodan da na ki ho ta san na hek boy nang pathin phathei bo na chan ham a helon na nu na pan na so pin in sung dam se a na la ya nom ta hin kho na man na la ya nang man ta san chu na ki khol chet ngai so pi a se ka ti boy pha ka ti boy khoi tin ki kholin ni ja hin pathin thil pha bol pathin akita ana ngai lu naw hi imu ham Bible in sim tingle pathin no kyung va ong ki vop jing tingle nu ma hi cho keong Bible so na ni velang kana sim chai ke ai wanga pathin to kan ki vop lo de taw te na pathin tu hi kisim jo ai wanga hi ei sei da quiz jaw kana sim yong mai the wa to ai pathin tu na sata kasima pathin to kahin khwa kitil khol na ngai kasim hi cho mi tam ta tu la hi theology sim uma ei ma het na bo hi tai ti kin ka sei nom pen pe ham tile pathin tu hingjing hi hin Jisu Kristan e ho chon se denga e hung thi pa ikita sana i chon se e bolo wa ban gam ilu de sopi adang ima cha important lo
damun thu het ngai lo pathin pi pau hi na engai lut pau hi I chon si ki ngai dam de bai important hi chu adang everything God's is not God hand na pathin khu na mi chu mi jo si ka se nong je pe ham tile pathin to give up jingo te so pitio let us make a personal relationship with God pathin chu not only just merely superficial ahead tho de hilo you should know na nun nang ne het banga na pa nang ne het banga ne het ngai chu ne thiam hi chu ka sei no mi hin tu lai mi tam ten spiritual bible chu khup le a simai thei chu bible hilai chu first peter chu min genesis cha chu min ecclesiastes cha chu ke sei tio sei chu they know the scriptures but they don't have any personal relationship with God bible thu chu het so ke awanga pathin to ki chamna nei lo pathin to ki ngai lo mi ki umai chu hi ja hi tun sot me dil la zan hi a chu me dil ka sei la mi tam te ne he thim lo men damun ki ti za nom cho men damun uma me dil ele krista hong yo te le mi chon se jo se hong ki jat se ta chu to ana ti se se bona hong tho do ki dio wana mo an thi ho jong wana nan pi tuila thi hong tuan pi do ding im then will be judged again hi cha hin le khabo I mean lo se cho will be thrown into the lake of fire kan han gil muna kile han de ki cho kile lu de ki ne cho ton sot na okay ka topic cho chilang cho hi pon ka sei nom cho pham tile ita sana pau hi bible sim jingu te so pi thio bible in sim jing ting le pathin thu in epa sei pi no ham ti hi ka sei nom hin koi ma he na chi na it is said I'm not here to counter someone na pathin thu ho hi ei ma hin kho iti translate ham ti ka sei hin ya pathin ngai lu ni in sim na pathin ngai lu pathin ki chang hi cho pathin pathe chan na nga bol di lo pathin ato ding ki cho da now we are supposed to do our part na thiam ya cho I know him ke man pakai ka hey ke ya dengan athi in ya ke man pakai ka ki ngai the ti sei the ngai chu me tu hin mi khat ong han lang pakai su na ta san ti hi nge ta san al ke khial tan nak helo ka tha de ten lan le I bol ngam ne diviam no chilai che chu me so pi to ha nang ne ki ha cha hi ja ai tunia ko shin ke do no pham til hi chi tu sima Charles Blondin na ko na hi iki do no mo che pham til khichit su mai nang hoi chi pen ni ham mi pi la yes pakai na bol the ti pa hiu ham a hi lo le hi chi Charles Blondin chunga gakal pa manager pa hiu ham ki gyalo te sap so pi te ho hoi chi pen hi no mam spectator an hi ala na he tho cho nong mu tho cho ama wang jisu krista to na thon wala jisu kristan engai lut na he na le na ta san cho I tama hong le na la so lo de tin ka sei no min ya tin zo a kan sei na hung kai ko hin tun a important topic pen tu jana ka sei no hi pam tile so pi te ho tu lai mi tam ta Christian heaven tu ni an so pinu so pi pa ka tu sei ka gospel message ka sei hi na ngai the je na khang na nei pathin thang va in so pi ka ona za the je in keima sei bangin keima sei in gyal hi in keima hi mai bo ka hi so pi na nang tamang bang ka hi cho het na nei lo ka hi mai thei pathin het nei pi ho hin nang na o a technology mang cha ka hin sei hin so pi tu ni hai sei no pi ham tile Jesus Christa ka nei tai na ti na Christian khat na hi cho tu lai di dia hi inam hum pi ki boy in sung wa ngi ki boy cho ale pakai su ka ngai lui itiwa ahile Jesus Christan lesan na pi hung bolam mi chon se hodinga hung jona ahile ngai tang tunia ka se no athi mi pi ham tile you cannot love Jesus and hate the people he died for pagai jisu hin e hodinga mi chau si dong thi cho ale pakai su ka ngai lui na ti le aman jisu Christan mi pi na hing na kom ma namu chata mai te amo na the lo ti so pi
hi ti anan he na le van gam e ti anan lu thei lo di cho hi ja sopi ka sopi nu ka sopi pa cham khat ga khungai lang ga gialin just only for 2 seconds second ling tam ga ngai tak ga gialin very simple bo cho ewan hin khom ke khel thei cho ga gial tang sopi to a cho ka sei cho Jisu Krista na ngai lu na le iti aman ahin thlat do leiset mi him te itin na thet thei ham na lung thimin the ne sa he in sopi mizo se na ngai lu agal mi na ngai lu ngai dunia message pe ham tele ngai lu to cross hin na injo ka sei cho hele na kom na vela chu na driver pa a hi lo le na sopi ne in sa in lang pa cho khwa kho pa na phat lo hi mai thei cho na to khom pi na tong ho di dia cho nu mi ho tam zo gam pa ma ho ka subscriber ngai ho he nana to khom pia pasal phalo ta ta mai the nu mai phalo ta ta mai thi ne loi ho nang na nga sum sil hong mai the so pi nan ne in sa nin hlang hon jong ni sia na lung han sa be be yang the na nu le pan jong na ni nu ham na nu no ham ai lo le ko yam khat na step daughter ham ti tam ta mi mai tu lai hi ji a hin so pi te ho hi cha hin hoi tan gelin amo na the na hele Jisu ka ngai lui na til na zo na sei de so pi te ho khoi ta i gela le Christian hin ho num thu hi lo cho nang man ti san ki phu le ve cho e ho nam pim piao mi imu thada ma cho ne amin sei hi on le ki ne he zo ke cho koi nu mu thada pe nam lam kai ho ham ai lo le ho ki ka su boy ho ti ami tam ten hi ki boy ta nam pum piao ki boy ta cho imu thada pen ti pa cho thi do hen lang la num ja inte he che pa dal le set nom so min te tho kang mi le set nom min te ti ta banga cho natisan phul le ve cho ama wang hingi nan te so pi ama wang pathin Jisu Krista le san pi ngam te le chon che te denga hi hung thi hi cho nang na pakai Jisu na ke sana na chon se na ke san the ale am ho denga jong na ngai lu denga pathin na sei cho he thia he chi pen hoi tan yalin so pi te ho Matthew bung som ni le li chang som la ni 13 he vele chen pathin thoi pi sem because lawlessness will increase the love of many will grow cold but the one who endures to the end will be saved ati cho e ho tha pa wa bible kan sei de hin Matthew bung som ni le li nana yon ke pho do the hin Matthew 24 Solani thum kan sim de hin chule chon sit pun che ji a chu mitam ta ngai lu na dai ding a hin la khon ne ya tholum ke ya pangdet pa bo chu hu hinga ding a hi ati patheni na tu thing sim do na thuni pan za ni ma som pi taw hen so pi te ho tunia ai sei do ho hi aman lul he en na lagaw hin kho hi hu hinga te nga ka focus in ke man sermon kan sei jo message kan sei ji ho hi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday a pathin thu hi ki ngai lo cho na for example hu ini kai na Sunday ni pha chom khat only for 30 minutes we went to church chiu cho hu ina pathin thu ka sim pathin thu i sei yo til hin isei pe na khu atulai di dia hi pi bolvam emite hin ipi bolam ega wen ho in kai na wa he ka be ji a le ka ai to di la pathin hodinga I hung lo chu so pi te ho na ngai ma hi un tu a so pi gelin pathin ho wa chiu ham elo le ho ki wa cha chiu ham von hoi ta ga ke von cho Saturday Monday a pana Saturday gi iti ki von wam chu chu mai te in Sunday ni jingka maam ni jingka pathin ho ai chewa nal tai ke wano cho ho in ka hunwa pathin thu ga ngai chana hop so mai cham hen lang za I piu cho ip taw na iman cho a hi le e ngai hi pathin thu ki sei sermon teaching ke ho hi e ho dinga ki ngai do wam a hi lo le la esa na ho hi in zan ha ka sei banga cho sermon service ho ina ke mangkho eima ke pa nga eima lo pi nga ke bole poi
pathian ki pa na nga ibol do nam so piti ho illa sa o hi pathian ki pa na nga ibol nam elo le ema de nga ki sa ham ti kenin so piti ho 100% atam zo a hi koi man pathian de nga ki sa lo jo angei ne mai me ya ki sa hiji in gel tang kem au me elo le nasa ta in songs inspiration leaders ho in amon elam kai cho angi dan chuna so pite ho eva ilung gelo wa ilung thima e ho ki transform thelo cho if life then hi boy ham just find the root cause ipidanga hi mitam nisia hi reverend pu in hello le pastor pa in hitia pathin thu ai says bi jingwa zo ga se hilo thil se ga se hilo pi cho thil pha ase ai wanga ilung thima ai hoi ki khel thelo ham muwan light banga no tha adinga pastor hon ai se pi chuna muwan lai hu na sata ki se gi ma ken the tho cho wacha dang banga tho hi pon pastor pa na sei na chon e ho christian hin khong hi ti ai ki su no do he so pi ti ho ti hi ai sei pi on ale mitam ta hin muwan lai banga hin khu man ham eman diwa la he so pi ti ho a hi lo le leisha na hi ilha ma do he so pi ti ho ka sei nom che pi ham ti le pathin thu ngaya chiu ting ne ilung yalo iki khel the nam ki khel lo pi chu we na transform ho ilung khen ting le holai ki ban pawam holai la ngai che pawam pathin tu hi sim jing pot phalew hen mi nu mi pa ten pan phat phalew hen mi pa ten phan phat phalew hen chu ting le hin in sung hung nom de he so pi te ho tu hin mi pa te en achanu teo ji teo cha teo ngan se le apa hola zula sa nen la ya iti the momong dham apa ong ki sim tha go le cha te bet le la hi the ki ji lo tu lai kino pha la ta cho I lo kino ga ma ta chu me a hong ki sim tha de kha jong chu isu ru ki le chu me tu lai hoi ten gel hen so pi te ho iti a hi chika a thi na mana kyong chang ji ta cho satanin chan san la ji ta cho hi ja ka sei nom che ham ti le a hin la a khon ni ge ya tholum ke a pang det pa bo chu hu hinga om de ti cho so pi te ho ai la khon ni ge ai tho do do nam so pi te ho just only for time pass just only for 20 days 30 days la hi gelo te so pi te ho hi ji hin white and ge lo te na so pi na sangam ka ngai lo thei poi na ti a nangman jisu ka ngai lu na ti le a hello de he so pi te ho tu ni se hi e ho e ma ho e christian hin kho a ikitil kho na ka se in so pi te ho wai ta nge gelin ka tu se ho na za jinga hele lung se te nangman na lung timin ki gelin so pi te ho nangma ping tha sa na hi mai the so pi a ping tha sa na he jisu kristan he am nawang padan mitam ta gospel hello lai tam ta mi mai jo pidanga pathinin e hodinga ngai sang na lai ham why pathin redemption plan hi e ngai lu jami o si en pathin hu hi na mu the na nga a hin e ho en wang pathin thu izavin thado pawang ka se hi cho e pawang ka se hi cho I pawa ka se hi cho e wanga hi mitam te in ina sa lo e so pite ho hi ti sang sanga cho facebook nga ki post ding WhatsApp man status koi ding laugh song koi ding nunga am go lang ham live bolding na min in comment as chinu cho hoi ne ve cha pa cho hoi ne ve nang na hoi pen ni jine hi la yo as lung set um wal be se na cute wal be se kamu nu wal be se he o he boy so pite ho tulai Gen Z generation ho de hin pathin he lo chu chom hitai if you are doing such kind of things then na lagaw hin khu chu holai chi ham so pite ho nangman life na bol sanga chu pathin thu sim khomati ta life bol chun aphat na khatam chu ho in sunga jong tulai dia life ki bola cha choma paut khin bol ke line chapang ho di nga chapang ho di ho hin
mi khat gela e ho attention seeker hi dan hi in lam vai ga mata cho tu lai di hi so pi te ho ki gel u te so pi he o he pa so pi leisna hing hin la yu cho etivin hi cho alo thelo hi poi no never pathin pakai su in ato de hung ke to chai he tai so pi jisu krista in lungtho nei lowa calvary cross a dinga hi nangla ke dinga kem la ken the tho a gas mania atho ding ke aga agyal masana le ha sat de dan hi ha sat mo mong cho eloi la ma sa was thani ti cho kapakai bakai ibna nei da la atan ti cho he felt a deep pain of pain jisu krista in Judas Iscariot in a sailep ding head akizu do ding head cho ai wanga zan anjona no la hi mi khanin ne ki zo do he mi khanin nei nung sun he ti cho Peter rong asai chala thumbe nei asai lep dong asai chuma hi ja e pathin ho e pakai ho e kisai lep du ham so pite ho hoi tan ji aluti jisu krista in tunia achai na nga message ka sai no mi ham tela so pite ho pakai ni pi warning e pi wam leise na keima e nung sun chu kinong van ga ma ka nung sun na ti cho ipi sai nam nung sun thilzo se pastor pan reverend pan chuting ne evangelist on hoi ta pathin thu na sei pi jing sanga jong nangman diabolin na lungthim twist abola nangman to an na ho pai na chan hi it's very good okay you're very good my boy my dear what you living in this phase is very good na ta san han ti ti ai lungthim e bol cho ai ti nai lungthim ki khel thai lo cho nati lo ham so pi te ho hoi tan yel tang tu zanin kaloi la gol no mai khat ama hi pulo halloween ahin kho ta hin na hon you might be facing the same situation ka sei nom che ham tele you never know tu chunga so pinu wale ngai aircraft a hung thi chu me pin ki ngai lu chu a hi le so pi there is no turning back na hin kho kha ve chele le shana ke chai and the judgment starts hi cheni apana nang nga thutan na nga de hita cho nang nga da ku wan gam khot ke kha ta tu ni chan ya ka tu sei na za hele pakai tu ni ka gi ya la hele ka so bi pan to se ya ko na ka gi ya la hile galatia bunga chang som la ko apat som ni khat ge avelin han simpi kening ting ka focus ipam tile hu hing na he so pite ho hi che ka hin kho a khial bible chang hin chule ta sa phelam thil bol cheng se wang cho akilangi hi chu zon than hoi thien lo hu milim ho doi choi kido kina kinil kimit thip lunghan loitum sim kilang khin kibung khen kithang sit jukham eltol gol bol nop bol chule chudabang adang dang jong chu a hi chenga chu masanga ka hil cha bangwa chu amasanga ka hil cha masa na hi ve chudabanga chon ho chu pathin gam alo lo ding hi pathin thing sinan pathai bo ta galatia bunga chang som lo ko apa 21 hi it changed my life kahin kho hi che bible cha ko na hum ki khia le jo so pite ho nang le ke hi che hin emiu se e ho be jo ele hi che bible chang le le a hi adang ung sei da yang tang so pi tho first and foremost hu hi na la khu chan na dinga cho hi cha ko na hi nang man hi che bible changa mi thing polen galatia mi tia na thot le cho hi tia chon ho cho thagau ga la ta sa ga na to pha be bo sei cho hi cho hen pakai ga mu lo de he ati cho so pi pathin lengam hi na sa lo ben koi hi in tuni ana so pi pa ke man ka holim na hi na sa lo ben koi hi in ke man ka de chu nang man jisu kristain lagaw thing ko mi kit kilhanen pakai ko ma kilhanen sola fide only faith alone
pakai mi chon se kai pakai ne ngai demin kati se ken jong kan pin tha sa hi wanga chu kal hin le lo na ka ki he le chu Jisu Krista nang nang ma ding hin na thin hin ko kamang thei poi pa tu chung be hin ka hin kho hi nei sim hal pi ken in nei sol ta lagaw thing pa thin nei pan pin ka ti then God answer my prayer the Holy Spirit answer my prayer ka hin ko hung ke khale cho so pin I'm no different from you na ke nang nang to we are all this, we share the same blood na nang tabang mang ki mi him ka hi cho ai wanga chu ni se la pathin lung de lo hin ko kamang khadam ta ka ki gel ji cho his in so pi tu zan ki gelen tunin ki gelin na to na hi pathin pathi bu na chan he so pi te ho pathin pathi bu na how diong ki gel in God will provide pathin na ki ngai jing pat phonin hi ya ka se so pi te ho le se thu la phata poi politics level hen lang international news ho event na hi le tu chunga cho London na tu ni news khat kamu in London IPCM tile digital currency dita cho free so piti ho pai chi dita cho me the mark of the beast digital ID mandatory an bol ta cho UK ana kuin an say ham star market pan London ai iji system a cho abai ema masanga cho Aadhaar card kila tamang ta men tua hi ben so pi koi free kila ta cho digital ID to ATM card banga credit card banga hi kila theu ta cho hi chi sungwa ta as ai antichrist mark of the beast sahim mi song hi ta cho hi jai I cho thu ga khula le pathian hi van hung ko hung nga pathian sum kon hung ging ta cho so pi te ho hi ji in tu hin hoi ten gelwin leisat na mi ho mi pi ho na sata pathian adanga na sata ki pia beta tua e ho nam mi te aku ki tha do mar mi zo ki kinil na la ya den e ho inam pi vet le la ta sit yu me cho mi te gam khang to ho vet na hele pathin abel wa e ho nam mi te hin ep ge lo ham leisat na hi chi materialistic pleasure hi I chan ge ham crore ja khat nei jong la chun ki pa lo di chme crore ja khat chung lum jong la chun kon ei gu pi tham ti na gel le hu chu hi ji hin so pi te ho hai tan gelin namit khoda in lang ven vanulation IPGM USR tariff hong ki bola de-dollarization hong ki bola India to China to Russia ho yuti hong kyo to wa amon currency khat ta hin bol du wang le one nation one policy India ajong one nation one election policy cho hum de ta mi zo chi hum mo de ta pathin thu gui lung je ngai so pi ti ji hin nang le ke hi cho hi hoi ta bible study in bol ting le I cho vet ting le hen social media pathin thu follow tin hin khu ki ti lo te ka ti so pi te ho leise anup na dingin hin khumang pote nang man na follow khat pathin thu na ngai thi ala ke chen le ka ti poi mi dang channel tam ta pathin thu se yong chuma among follow min lang English te follow in lang pathin wa join line ngai ten love song ki ti hin hingi love song cho om di mong hi chu satanin a sim hi chu na hi cha ko nei pui cha vai te cho amasa ka ba ka video ka se ma chu nabil ko la na hu hing na za hi na chun nabil ko na chu thilse na nga ya la thilse na lung thi di cho hi ja ka se so pite hoi te in namit khoda in hi ja hai thu ka mo se hi pon hu hing na in ei na te dim wa he ka se hin so pite ho hi je en hoi ten ki gyalin tu ki ti na nga hi jingla thaile enjoy ka loi nu poi ka gol nu ta poi ka ti ya chu the gift that God gave you pathin na bu na pi ni it can be taken anytime nahin khu chu pholo helwa gift pathin ki pi pa chu hung tan jeng thai chu hi je hin o he ada nati masanga hi ada ni hi masanga hin tun Jisu Krista nei le chun na hin jong le na thi jong le Jisu Krista na de chu Jisu Krista na de he so pi hoitan ki galin so pi koi macha pastor evangelist on in wa hung ponte din na
hong pon te koi ma chai na ko ma ka hong zo poi hi je hin so pi te ho tu khanga hin nangma in pathi na ke ho le ta chu ko nin kiwin ki khot ne khon pi ding hi ve ti chu nai lama pe nin pakai chu holin mu thia pen pakai chu holin nai lama pe nin ama chu ko win ti hi so pi te ho tu in jong pha nam na lai van ko dong khana jisu krista ahung ni ting le so pi te ho phat ki chai de he so pi hi chin ting na dip na chup jong le kan do de ta chu a chai na ke ka sei num pi hi so pi te ho na ngai min lang na so pi pau ke ma hin le se na i ma chang ka ngai cha lo chu ka ngai chat pe ni pham de la jisu krista ahung ting le nun la be ain ko kaman te te ning ka so pi ken su mi te to jisu krista la to na kaman na te de bo ka gyal thu pi chu i bi ham ti le so pi officially ta professor hon hi mai te hi evangelist min thang ta on hi mai te pastor ven on na hi mai te chu IAS officer on hi mai te IRS IDAS on hi mai te aimi te adenga inam pumpi wa political leader lin pen on hi mai the hoi chi yong le na business bol na sata sum crore account na nei mai the chu na ka ni le bol na sum tam ta na nei chu building a sum government gonna fund na bol house lin ta on hi mai the ma wang thil zo se hi naung thla adai ni ting le mi him zo se the reality pi ham thi na hi chu koi ma chan thi na ki pel thai lo chu tuan nup ta hin lai wa hi masa ka sei banga chu government in ads and bol advertisement and bol chu haina ding hin dam theina ding ta an bol amang thi na pel thai ti lo lo chu na thi lo robot tai lo hinga robot ong se thei chu la ka sei num so pi te ho nang na ki le wanga he tu ai kum som ni la nga go thang hi mai thei kum som la gup nu nga go thang ni mai thei kum som li nu nga ni mai thei kum som nga nupi upa ni mai thei kum som thum la gup kum som thum sagi nu nga go thang ni mai thei na ji na cha tot ki khen jong ni mai thei ken te ta hin khu mau ni mai thei amang jisu krishna ni ai le so pi na lung mung de he ka sei nom cha chai na ka sei non so pi le se na nang man na ki pen na ta sa hi cho hi chikala na ki te hi ve ta mi zo sen ita sa ki na chu ton so na ki hing thele ki ti cho le set nop sa na ki mang nom la ti cho ama wang ni khat pa pha han hum de he so pi na kam jong na ka zo lo ri cho hospital na na mai thei to a pau mom se lo a thi pau ka ti lo pi pau mo se lo a in ko ki chai pa ka ti lo chu naturally a nang te a nang dam mo a pathin thu na hin ngai no ma na za thei lo na khangin kho za lo ding na pau thei lo da chin ting le chun pathin in na te pi kum som gu ham kum som sagi ham kum som git ham hi chin na hin di ko na simpa amos bungli chang som li 12 a khun na simpa lam to din ke go na ti cho hi cha so pi na simpa na ki mu to pi di ting le pathin mi zo sin ja chen bol chu pathin in ka sei nom pe ham ti le tu a YouTube a hong viral te si nu pa khat cho hong viral na cho football ki chep na khana match a love camera hong amani ong ke ka le te sa pula te si pi cho te si hi di pon nu pi le nu pa khat cho e ma mani cho ji le cha hello an kap le nu me nu zam do hat pang zam do e cho mani cho HR ama PA mai the hin amani cho affairs ne ti ki he cho ka ve ka sei nom che la vanoi na mani cho mu cho vanoi pom pin amani mo ta che me ami nong sei si le mani cho na a hele tu an vigel in so pi hi chen ting cho le jisu krista anga na thil bol cheng se a phai la se hele mi pi anga hong ki ding do la ta ke a jong hung do de cho thil se kan bol na zo se hung do ama wa jisu krista ka nei ta na hi pakai sun erase ki bol so pi na chon sit ki lep do de cho so pi the ho hai tan gyalin ka sei nom se pi ham de na simpa anga na umasanga hi na pau thelo de cho cheng khat jong na sei thelo de he so pi na ti de ta cho
lup na chong ani mu de ta cho bo pi ham ta na pau thilo de cho na mit jong ha but he ve ta na simpa na mu de kon ting le hin so pi te ho ti ai ki chai de ta na hin na hi chi ki chai de ta cho English le in le chit mi thi te hon akile te la khun ate de cho Yahweh ti le pathin min ka so na he pon pathin a ko ve ti nei cho ahung athi di kon te le pathin a ko ve ti cho ti ho na pathin min a ko ve ti nei cho the last breed ka ti ho so pi te ho thu pai mo ta kan sei pi pham ti na thi di kon ting le so pi pathin na sim pa na mu na ting le mai mo ana che lo ding ka dei ji a tu za na so pi pa ke ma en Jisu Krista adanga hin na di ta na nei ding ka kho sa ina hi ka hin ho pi na hin nang ma zong nang le nen sung mi jong pathin na bo jing han lang pathin na pi jing han lang hele ka tin hi je hin taw na cham khat kan man ni hin na hon na mit na sing lang ka ke pa e pa kai na lo pi na a ke phong jing in tu zan tun chunin jong pathin tu jeng ka in jong ka so pi pa ka so pi no to hen nang ma thu in kong ki til kho kin in pa na lo pi na ki dang ma jingin tu ni a ke ma la sang pen hi jong le pathin nang man nei man cha ka kama ko na nang man na thu na sei do no moi pa kai hi chi media YouTube media channel a ko na hai ka hin sei ne pathin na lo pi na ki phone do sa en lang muchi ka tu ne pathin lingnang la a ke lova hoi ta hong ki ahong ke do nangin hoi te nin ching tu men lang pathin na lo pi na hong ke phong don ke ma gel sangin nang ma na program pathin hu hing na hi ka so pi nu ka so pi pa ta asadam mo mai the in sunga aji cha te da mo na umai the hin a in sunga dong pakai boina tin tang ato mai the hin he pa hi cho a ko nan nang ma en alung thim hin ke ken lang nang ma ahong ki ngai the ya nang ma na sa taong ki pi the alam pi nan ko mu pi the ki dingin jong avelin ka so pi pa dingin jong ka taw pi ken hi lo pi le za bo na hing ding ka pau pathin tunin jong pakai na thu kong khel na wa cheng kha cheng ni be pathin ka sei do a na lo pi na a hi thein dingin aza jane mal som pi min ta tu chang ya na hoing pu na so mena ka taw a hi amen ki pa men so pi ave lang ki mo ko to ki dingin hi che thu hi ka holum ne na loi la gol ho hu hing na nei lai nei ho jong dinga pha chateng le anei lo lai ho dingin jong ana sharing lang amo jong ana ngai sa dingin ka hin temin love song ho e lo le nalim ho hi ta na ki po sangin ka channel la pathin thu ka sei no hi na status aung nega po sile pathin lo pin ding jong a hi in ka hin tem ne hin dam sel seven lang ki mu to ki ka seven muntina ka sopi ka sauna bon 7 sun tin che bai zan tin mang pha